Ambile ciakwa nkethi burewirigiro bwakwa nwithiritwe na ntuko enjia kakwate weni kirinteto cia miruti viogoro bitawa tiri mbabu na mona ilia wa mathithio ni Paul Ngujiri akaribathi nyaine na atumiri barabara ya kuma kiredi na wita Limuru Mwanka Isiolo Isiombunge Katigania West ni bamenerete mubunge wa John Mutunga no ntubakure makubathondekera barabara uko miaka mwanja irethirite ari obisine anabu witeteri ere barabarani ni balasimithikite kuinga biashara cio ya mikawa na kinyanduka nende akariba wite bakebelia mubunge obisine kiri kithurano twitite kariba thinyaine na barani atumiriba barbara kuma ngondo ne wita Limuru Mwanka ntureteri Isiolo bachumirite na kumenera bunene mubunge weshigo mbunge Katigania John Kanyuthia Mutunga ikirabo wite kwa kaita kuma ba muthura ne thirite yake bathura kiri mirando iti na mbere muno kiri manto igiwe kibo barabara bado kono iwatanibo ngago ile njere kariyo munda lazisando ntumweshimiwa na yete angarangarere atutireza tweboro na zailo lichoka matamuzanga iga kenalo mija barabara itokomerita ga mbecha every year na itebwetha kwa akikura tia tata chekinya na hii tuwe bari rambe araura bamingare yao na batureta rola ya kinyangateri muthanga iwetu yoruma kithange ne ara twa kama ta malori bate twatu aterine dayo toraka bwaga ga ituke kira mugurume kautunia no ga chometie oteka ngumu mabuko ochule tukene yuande uko ateri batore loi muthanga iwetu anto ato bare babuthe na rakura yare bito kwanda batue babuthe na batumira tata ukamata muthanga baketha ate buthe barabara na atono tutokonoa muthango yetore yuria ara uteno yetete Mutunga na kwetha tokosa lakini mureni asokere abuthe barabara no kona mheshimiwa wetu Mutunga akore muno nonto endanyira batware yo twira atire barabara yo ntaka iti kongara utebwa wetha kinyao ibu ndo twamwa batu twe community towantu kwenarwa tote mwanda okawetera antambeti ikingi basima biekwo utesimete au oeta moya Tuingwa ako na katogira na tutulia tokani utamwe tulia tokani utebutokira na tukwenda sima yake na ya chomo kama tagire oni ankwenda kurigania Mutunga itarira romba akura na wete na tinatha ni milioni angania na iruto chako gwetha barabara ya kuma ngondo Mwanka limbeneketa Mwanka Limuru ketha na kurigana bukwa ya tweka limbene na wete we ngwana kanu kageta tumanete barabara kuma about even 10 years ago itaona maramu kuma ngondone Mwanka kwina marutero wa Thiolo itaeka bwethegwa kuma thirimu ita Mwanka rutero wa Thiolo ate twakirwa rutero wa Thinyaina bagita na mbere kwaria kariba ibethirite betarire mathina kathumbara bethirite bekulukira kiri barabara uteora nguo waneka wekirwo kwa nyori uterua bia kura uteri ria itore ya batu uteri bia kura no kwagera karatasi kana iloni ukarera kwa kia kwa ana babo ngo bantura ya to baile na rugere mwana rugere meto akaria ga yetwe no toteri imekuwa saindi barabara nembo rupio imunda ora nguo ikata teri twachoka twarwa ngumu ikora ko nilo ikata teri ulula njira thai muntu ekinya koro kwa kumarungu no ntobwaithe Ankurukia kariba ibethirite betu muntu mwana mukano mnene ikiri mubunge o John Kanyuthia Mutunga ate akona bura mutanga ngone ngare ne monki gukinya mwake no ngili 27 urenda kwira Mutunga bali tukomesheria na tatu riti muno barabara yanja ete rome bwethia mwaka ethira wateria mwaka imukura iringwa twemuraga tubwithira mwaka yo nare moto gothro ne chiacha na Nairobi to mije na miji yekwo wikanirikoyo mo na mera ndito mwalite boya metho ya tano te ile monopula na teo to njera au Mutunga tafadhali na rore batu to Thinyainere ituganda maendeleo na ne akieto teto gromba na geto to tata to kundima pia murume boko bedira bangere to bedira to batu au Mutunga owe Thinyaina ta kuringere kura na nkera mwenda ithile barabara ida na wati yaku ukiambereria ko kibwethia na rwero onza roketha 11 kuringira kura na ndachoka ndachikaria na ndachitala na ndakwira ukuru na ndona ukuruka utakurukira wewe yotonia katwaritia neto kuringaira kura Kiripoti ya Meru TV kumatia nyimbe tanda msimuturia wa Virinja.
Ibu sana mwandiki wetu wa Nteto Adams Mutude wa Thirinja nonto bwaigotu na njira y'inkinyaniru na waziri wa karibu ndene na wathani bwa matura Kipchumba Murkomen na rurire mathomo ya masibu na nini bone kenda bakamukira mathomo na kinya mataro ukoni utongoria kithomo kwiki atethele kilimantu ya kubaitithia nkathi na kinya kili kubongela misara. This is a need that we have confirmed during our security and service delivery forums, dubbed Jukwaa la Usalama. Our officers continue to raise concerns that affected their delivery of service, among them delayed training. And this is acutely delayed training. If you have somebody here who was employed in 2000 and they've never done any training, that is really, really sick. They're almost going to retirement without capacity building and training. Indeed, 8,102 chiefs and assistant chiefs across the country have not undergone the mandatory basic training as stipulated in their scheme of service. This has diminished their morale, which has in turn affected quality service over to our citizens. The government has therefore embarked on a rapid training exercise for the 8,102 chiefs and assistant chiefs, with the first cohort of 1,000 of you already here at the National Police Service Embakasi campus here in Nairobi. Plans are underway for the remaining 7,102 officers to join the course in subsequent cohorts on a monthly basis. This is a 4-week induction paralegal and security management course. This course, which is both knowledge-based and experiential, will be instrumental in inculcating the much desired skills and expertise needed by this cadre of national government administration officers in tackling day-to-day challenges and problems raised within their localities. So we are going to work on all those issues of mobility. We are going to work on the issues of your promotion. We work on your salary. There are a number of you here who have been employed for 2 years, and they are yet to be paid a single shilling. True or false? Yeah, there are some people here. Are you here? Raise your hands again. Let me see. People who are employed in the last 2 years. I think there cannot be many in this cohort because in this I've seen there are about 4, but there are many out there because their employment was risen, so they could not have been among the first people coming for the training here. Tutana mbere na nteto cietu mutongori wa Ndukimbithi kaunti ya Meru James Kimathi na asiumirite kumeneria Karo Muriuki na Mugambi Manyara nontu bakurwa na mirandi ya witi na mbere ya kaunti ya Meru. Kimathi na borite kurekana na kariba kaunti ya Meru bagunike kumania na thirikari nene. Mwandiki wetu wa nteto Mutugi Okiambi na kulikithia. James Kimathi mutongere wa mbeu mbithi ya kaunti ya Meru ni waruarua kwithukira na kutharikira muciaca Karo Muriuki na Mugambi Manyara ni kiria kuga ni babakorwa na mirandi ya witi na mbere ya kaunti ya Meru kuma thirikari nene bandu tukathikira atongereria baba bwa gukititiza maendeleo cia Meru County bandu tukugurwo muno thaira Meru County etu ukienja cibitari jere kareja Kenyatta Hospital ko bwana Mugambi Manyara nkwandi gukwira atiri thaira thirikari etu ya national government igwatanite na county government ni utukwenda maendeleo jeja na aja mashinani kintu kingi tukuona mutongeri oro kwenda gitikia muthimenti aja we Karo Muriuki ku criticize at level 5 hospital at level 6 hospital my friend yoronka no thimenti Zaza kwetu municipality oite Kinoru area Kinoru thaizi cibitari ite kwetho level 4 hospital oite aja gakoro mune kuna cibitari area level 2 na eka kinywa paka level 4 hospital. These are the kind of empowerment ila tukwenda kuona miario yatongeria baba ya kuregana na gwitithwa ngathi gwa cibitari ya Meru njanero itujukiritwe bubuthu ni ya Meru Kimathi akiboria gwika uyukumia gatere na kurekerea Meru kuguneka kumana na utongere bwa gavana Mutumanto Ithingia ni turonere aretete deputy president kendomba kuja ku commission that hospital kenda yambie gwitirongũki ko soon and very soon ituje cibitari ire gokira na ikethirwa igi Karita Kenyatta Hospital
ikyo nkwenda kubura atire Ameru itwendere gu support thirikari ya mutuma twithinkia iria kumba ikurobe nintu bya tubikomba ikuijaja ngugira kirakwamite cha upgrading ya World Bank tha ijo keja gweta mujini maweni salama ngugira chothe cha World Bank chiromberi gukira ko tukugurwa ichamani wa municipal board bwana mungania nuntu bwako wamberia kuthurania antu betu kana wona ngugira kirakwamite cha municipality ichambere tigukira tha ici tauni yetu na naja ngadisha jiji tauni yetu tha ici urera ithero ina compost pit cha mate nambi tha tauni yetu ichikuthera otonyana ja makandra ntu iba kugwirwa ngugira chothe tugwita ko utongeje ja bobo thirikari ya mutuma twithinkia wibu utongeje bora tukwendi kuona Kuhuruki Kimathi na rombete Ameru kwa ngavana mutuma kanya kubaritira nguge na njira ya kumugika kwithira na kathiri ga ukuberia Ameru kumakire thirikari nene tukathikira kere nyingi sana na ndedi gukwira atiri governor ukathikira onancies cia kuma na jaome wathikira ba Mugambi Manyara wathikira ba Karo Muriuki etugo waja kurobe for any project etibaga project yu etietebua bungi na gongete senator Ameru Kathuri Murungi kumana na mbira chukumire seneti na gwikirwa kirore ne mutongere wa Nthiguru William Samuel Ruto ko senator Kathuri Murungi bill yu ni ratutetheria nikyo no tukuga echo na ndena kukwira President William Samuel Ruto. This is the why we the people of Meru County to request Kathuri Murungi na wegitegia CS ko Kathuri Murungi ukaja kuthona kuthithia bill egutethia akenya bonthe Kenya mzima yonthe na bill ayo artist allocation yomba guchoka na acha counties na nukuona mbeje cha allocation ya budget ya counties ichirombiri gwiteitia ko ikino ndoto kuga president wetu na tongeja bonthe ba Meru County. This is the reason we are saying Kathuri Murungi should be empowered to be the cabinet secretary. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi sana Mutugi wa Kiambi na harimi baeria Banari Dairy Cooperative ni barurite mubango ya strategic plan ya miaka 5 ira inejwa ukiri harimi baeria akiairesi wa Meru Dairy urani Kennedy Gitonga uritia kari kutila ni bakurimeria na kinya kutonyethia mbeu mbithikiri urimi bu mubunge wa Bore Mugambiri Ndikiri numo abara kana numo atongoria barapo kare kiri kya thoki mwandikwetu wa Nteto Mwendo Laiboni na wikira kirore nayo yarethiere ntukwena na kiri arimi Banari Cooperative araba kururacia mubango na gichomba strategic plan ya miaka 5 untu mataro ya ntuko bokari kutie lori mibweria nebo weta na mbere bura kwagirite. It is based in Nari community located in Meru County, Kenya, where farmers can collectively sell their milk and receive training in areas like cattle management and agriculture. Nara ngogire ina babu buri nenkanira munda bete obagaire no ledia ngombe nyangombe tunacio siwape moja nyo mwaka jau teu ulimi na urethi bwa ngombe twererwe tuli arethi na arimi ba the white gold eu bwana chama dhahabu ere anjeru neria teu arimi mbere yetu twamikaria jeria ririko sio wetu tugaokaria jeria ririko. Akiaria mugeni wa giteo Kennedy Gitonga norane CEO wa kambuni ya urimi bweria ya Meru Dairy na rombete Ameru na munombe umbete guchumanirio cwa mbeca na njira ya urimi. Strategic plan yetu kana plan ira tuchora narua iriuga turenda kuma keri tangirie 11 twetege ngiri 29 ngiri 30 tu nina kwa union budget ya kwa next year nenda kinyeria milioni 1 anga nalie tentethia tikaboje tende kaora muno boga ukia magoro onde nenda kwa jamani ngiri itume mwaka jo tariki nalo to kilo 10 next year nenda tuita tariki 20 kilo 20 Ameru batu inya nara Nairobi tuthago mono na tukathekero mono no tutwira go batu tutiyo chwa mbecha kira tuije guchwa ingugi
tuirane ta Nairobi ugachwe ngugi. So we have to change our minds. Na tukarunda madhugani jana. Tuberete ngugi na gitumi kiagi na gitumi mbio. Imbecha. Na chama ndiendo mbetira ndo bethi. Tu jana mwejimia darario mbaitane ora mbechi chwago. Nikiatho kigukinyene mambungu wa bore dendekiri Mugambi nari dere bore dere ya Kibrisia na ile ingine ya Gusishi na lewa exlewa ishio ndiri yetu na shio cha kumedia ntora yetu ya bore chiringalingire nilwe ko bwana Gitonga ndiaja bejete ndinyetie muno nonto ba tu shumi bonge tu na budene ya bore nangwa na budikira very carefully taratibu oteo ba tu tembeshe ingetu na cho tigambesha sheria dene ya bore natrogeria chama ni wetu nkadho muno na kiama kyawe nonto bena program ya kwaririria anabeto na kwa attract anabeto for youth bambiria ukulima wa masiwa kugeza wote ne inheritance yengi umboto urithi bongo umbotigera mwana ku mutigera ng'ombe mwe monyo kama na ndina mana alieji in the process of time tuitembele tukeza tuena pool nene ya anabeto for youth bashiandikite. Kiripotera Meru TV kuma nari bore mbeta wa Mwende Walaiboni. Na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki nkulukia mwaka yumo ya kilukana arurire mubango ya FCDP jurani ya ukiri aremi ukilukira sako kulingana na mukaririti wa murandi yo mpungu kinegeni bubo tombelo kinyanira nontu murandi yo ni yo akwamire nontu bawasi ambesa no te murimi arateduka mandiki wetu wanteto Dagara Waiguna no wina riboti kurugamwa kwa gita kwa murandi wa FCDP ora moroto wa munene wari gokeria arimi na ora warugorire gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki numbete gutema arimi ntame anene ojore mpungu kinegeni kuma mwembe gicigo mungeke marabo karirigite kwa murandi uju murandi wa FCDP wambiririo guku last year but one na murandi unu watekire off lakini muradi uwe na changamoto nyingi muno nontu one no launchirwe ni governor no ku launchwa twambiririe gintu gietagwa sako mwembe farmer sako na kile sako ele ntugeranitie niyo muno we have almost 800 members na members bau ni bakwigwa tabatena imani na atino ntugutena motivation mbega kumania na thirikari whereby ni twamba kuruda mishemanio tukamotivate antu kuria sako tunyamu turia bakwendia kuma mugundani bakaiga gwa sako kenda sako yumba kubanenkera mbesha jia kulima wega agakereza no gete murandi uju rugamite nontu bakwaga mbesha of recent muradi unita korungamite nontu bakwaga mbesha tutirigite kuruda any meeting na farmers na bono kaba gwikara bagituragie tukabera dibeta etere kidogo project ro on na ili on na bendele ku support sako nonto sako niye kuma na mbesha iria thirikari ikunenkanira kenda murimi atetheka gukulukira muradi wa National Agriculture Value Chain Development Program kurugia kiwa mwongera kagitani kari mbatigunekete no akokumane na murandi uju akiboria kugena weteri thirikari king'ang'ana kuona bagutetheka kingeno arimi batiambiritie gutetheka nontu sako yongwe tiambiritie kubanenkera mbesha tabura twarikanirite na ndina witikio no changamoto ile kugatika thirikari kidogo na changamoto ile jathirie kuthira arimi bakambirie kuona mbesha jia kulima na mtu ulio kwenda tuina mbesha mwanya kuina mbesha jia kulima kuina mbesha jia sukulu kuina mbesha jia gwaka mbesha mwanya kumania na sako kuma mara kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV ritoka mbita Dagara Waiguna
Ibwe ndagara na kaira rentere siagonga kya gusentraimenti kaitakara kwatanirite na memba bakadrine CBO ke arambe ya kura tenti itina intobyorui Stephen Mongera urani mutoderia wa mubunge wa isiyombunge kya sentraimenti kilimangushine uwete bakarumira dirikari nikenda bakona matunda kulekena uwete ni betete na mbere kubanga ni empowerment ya sentraimenti nikende tikeye kureta ndao. Nawe Stephen Mongera urani constituency manager wa Kilimangushine kuma gicigo mbunge ga sentraimenti noretie thirikari kuthithia mubango jo gukiria ikundi kiri gicigo mbunge giki na kuria mubango jo jwethere jukiukiria ikundi ake bira biciandikithitie nikenda kinya kariba guntu guku bakethera bakigwata mbeca kuma kiri thirikari yetu tukubanga urete tureta down urete tucokeria ibu urete thithwa jana rangi tukona bagita baka gantu ibakona siringi 64 ura eja kedani antu jaba bakona siringi milioni yao uteme yako waira mtu onde siringi 64 uzoka gukuthithia empowerment uteme yako empower mtu na siringi 70 lakini babo kai wangirima kana 5 tu milioni imwe ubombe takwithithire na bwingwa bomba guciokiria nkurukia uriku ni untu kinya bwigikini mukarerigite wa CBO eje kumantere iji chakiagu ndigankuwa ya chairman okadhirine CBO katikuibangania kenda empowerment cha thirikari kieja tumba kwethira tuli counted in kwa empowered tumba kuona intobibu tukwenda ja tenti cha chuburia cia miriga na ngwataniro inene tumba gwe empower antu betu na government money iria ikomba kureta ndene ya Meru County so atukuromba thirikari yetu ya Kenya bugie empower this country remember kadhirine CBO ambayo ni kwenda your empowerment ni kwenda your support free so count us in as you count your people antu ibendere kutonya ikundine CBOs self women groups vijana ibatonye ndene ikundi kenda bomba kwa empowered na bomba kuona kigina kia thirikari ni ntotumbo kiona we individual mantu yonde tukwa empowerment na jau jange yonde jakombeka ketharo itu wakara kire thirikari to maro me thirikari nyeto atinda kuina one term otikyo tukona itugwetekaniria tukarekere thirikari au thai tugwate thirikari mukono mwanka toni ntobya kuretera antu betu kabo kwenda kire mabeta kurwa gendekero ujo empowerment uyura ko bakara uge thirikari woni ntobya kuretera antu bai akirikiria Stephen Mongera nonenie kugwatanira na eto President William Ruto arethira akijukia ria gwitikiria mbunge cia county kwithira ikinenkerwa mbeca imwe kwa imwe kuma kiri thirikari nene na ngucokia ngatho kiri president wetu wa Kenya gwitikiria mbiru ira irakurukire irereketwo seneti ni Kathuri Murungi auga assemblies cietu cia Kenya ciethire ciri na autonomy ekwithira bari na mbia ciao cia kurungamira bongwa tiga ira bakwirigira gwita kuturia maruke ngabana baewa na ri unika thurwa ndena mbeca je uri menya group je cietu cia CBO igukira no nto in komenya MC no komenya macinani uragukari nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam riboti ya Jeff Wagitumane twakanya kakunoka kambi kimirukia nini na Merimata inchokerete na nteto cia misetho Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ire kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated,
Duralong, Roman Tile na magorija kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kano toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Dedea turataukirwa ni umwe wa endo betu netujuragwa ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu. Hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate yare muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mogenjeru Brumeru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera Nanyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijeto neja kuguna mukojo waku. Tore na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari chao kamata meri na kinyama thandoko nitoboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterothora na kirombero gietu. Tore na parking ya kongana restaurant na minimart aria teja betu baurokaga beterete gutungatirwa. Kumenya manto nkoroki toriongera bichine chieto Kirachene Mero kana toringere dimogo kurokera namba iji 0798 715 653. Ubichi chieto irugora kwa madha mirongo na jana. Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Nitukenete hamno itete na mbere na gutureithiria. Ugeja kwethera nugo chwanto aega akorea agonywa ona kuthithiria michemanio ukabio na bionthe Pix Hotel Nanyuki. Pix Hotel ni thagiro wahiri na nyomba chia kurara na indhongi chia mithembe thato Standard, Superior na executive. Koroki kuri na nyomba chia michemanio chiomba kujukikundi bianto magana jairi rooftop na yoni thagiro eri na kwa ukara na ukionaga Mount Kenya Abadeas Rages na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa eri na gym, swimming pool ya Rogerwa Murutera, steam bath, sauna, wana massage na beauty parlor, outdoor fitness center, nayo eri na kieni kia michezo na team building, kuthithia michemanio, merano ona biatho. Oku ukethero na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitone jo Mount Kenya naria baikagianto kuthithia forest camping na kuthoma mantu jama ingija guchia kakirime karie na mitorire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya mwanka point elenana iria irimita ngirinya magana kenda ja 85 kuma level ya area. Pix Hotel Nanyuki ire kilomita 3 wake mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite bwa Meru. Kumenya manto nkoroki ringa thimo gukurukira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@pixhotel.co.ke na website ni www.pixhotels.co.ke. Pix Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature.
twabire nontu bawita na mbere kurumira Nteto cia Miru TV. Timu ya Morocco na timu ya Congo bari na kibarua ntuku ya kiumia kumenya ibao basinda kiria quarter finals arabatie ili kusetha na Zambia. Nendekire ikundi kia mbere timu ya Harambee Stars bari namba 2 na pointi 1 bathi ati ni timu ya Morocco na DRC na pointi 6. Nenderware timu ya Algeria bakathima na Katharina timu ya Guinea nayo South Africa isethe na Niger. In behind Gokulea, can he cross? Delivery is there. Oh, Budele delivery from the set piece, and it's into the back of the net. Democratic Republic of Congo have taken the lead. Was there a touch on it, or was it directly into the back of the net? There might have been a faint touch, but there is genuine delighted celebration for Democratic Republic. Masiala headed home brilliantly. DRC have a 2-goal advantage, and the man who scored in the qualifiers has scored in the tournament proper. Kalu Mukonzi off the bench and on the score sheet. Na ino twekira katanta kiri Nteto cia Miru TV Ugoro nkatho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia Nteto cia Miru TV Ugoro ngakondera ugoro bodongi bujuri ni itharimo bya murungu mweninya bita wa tiri mbabu na monanilia wa mathithio Karipol Ngojire.